Pozdrav bajkeri! Ljudi obožavaju pričati koliko su motori opasni. Kad kupiš svoj prvi motor od 600 kubika, uvijek će se pojaviti neko da ti održi lekciju. Hej, znaš li da je tvoja tetka poginula na zadnjem sjedištu jednog od tih? Denis je vozio niz šumski put i bum, te stvari ubijaju ljude. Koliko je zapravo istina? Koliko su motori zaista opasni? I ako planiraš da počneš voziti 2026. godine, trebaš li se uopšte brinuti? Budimo realni. Onog trenutka kad sjedneš na motor, preuzimaš veći rizik. Motori traže vještinu, koncentraciju i poštovanje. Greška koja bi te u autu samo protresla na motoru te može odvesti pravo u bolnicu. Nema karoserije, nema pojaseva, nema zračnih jastuka, sam si, samo ti, asfalt i gravitacija. Motori su manji, brži i teže uočljivi. U situacijama gdje bi vozači auta lako primijetili drugo vozilo, motor često ni ne vide. A kad se svemu tome doda brzina, sve se samo dodatno pojača. Ali hajde da pogledamo šta kažu stvarni podaci. Prema Nacionalnoj agenciji za sigurnost saobraćaja NHTSA, motori čine samo 3% svih registrovanih vozila, ali čak 17% svih smrtnih slučajeva u saobraćaju. Zvuči zastrašujuće, ali kada se pogleda dublje, vidi se da nije mašina ta koja ubija, nego odluke vozača. Ogroman broj nesreća događa se bez jednog drugog vozila. Vozač jednostavno izgubi kontrolu, uđe prebrzo u krivinu, zakasni sa kočenjem, prokliza na pijesku ili vodi. Krivine su broj 1 u opasnosti, jer ljudi precijene sebe, a podcijene asfalt. Drugi najčešći uzrok, automobili koji se skreću lijevo ispred motociklista, jer ga nisu vidjeli ili su pogrešno procijenili njegovu brzinu, najčešće na raskrsnicama. Ako prepoznaš ove situacije i naučiš ih čitati, već si 80% sigurniji od prosječnog vozača. Svaku raskrsnicu prolazi s punom pažnjom, drži položaj u traci, tako da te vozači jasno vide, koči ranije i najvažnije, nikad ne pretpostavlja da te drugi vozač vidio, jer vjerojatno nije. Statistika također pokazuje da 36% poginulih motorista uopšte nije imalo vozačku dozvolu za motor. Nisu završili ni osnovni kurs sigurnosti. Ako želiš da preživiš, idi na obuku, vježbaj i ne kupuj motor jači nego što tvoj mozak može pratiti. Godine također igraju veliku ulogu. Mladi vozači ispod 30 godina prave najviše grešaka. Voze kao da su besmrtni. Pogledajmo ovu situaciju svi zajedno i naučimo nešto iz nje. Vozači između 30 i 50 godina uglavnom su najoprezniji. Imaju iskustvo, porodicu i ne žele razbiti mašinu vrijednu par hiljada eura. Ali poslije 50. godine rizik ponovo raste zbog prevelikog samopouzdanja, sporijih refleksa ili jednostavno zato što su stariji početnici i tek ulaze u svijet motora. Moram napomenuti da sva ova statistika i istraživanje koje sam napravio je bazirano na globalnom, odnosno svjetskom nivou. Dakle, fokus nije na naše motoristično tržište, već generalno pričamo za cijeli svijet. Kada se gleda po kubikaži, motori od 500 kubika su najsigurniji, čine svega oko 8% smrtnih nesreća. Od 500 do 1000 kubika, sportski segment, tu se događa najviše tragedije. Iznad 1200 kubika, kod touring i cruiser motora opet veći broj nesreća, ali uglavnom kod starih vozača. Nošenje kacige je jedan od najjednostavnijih načina da ostaneš siguran. Mnogo smrtonosnih nesreća događa se jer vozači nisu nosili kacige. U 2026. godini nikad ne počinje voziti bez kvalitetne ECE kacige. Nema izgovora. Pronađi kacigu koja odgovara tvom stilu.
adventure, cruiser, sport ili čak skuter, uvijek je nosi. Na mjestima bez zakonskih pravila o kacigama u svijetu 39% smrtnih nesreća uključivalo je vozače bez kacige. Iako kaciga neće spasiti u ekstremnim sudarima, pri manjim ili srednjim brzinama može spriječiti ozbiljne povrede mozga. Brzina je veliki faktor. 29 smrtonosnih ili ozbiljnih nesreća uključuje prebrzu vožnju. Veće brzine povećavaju rizik u zavojima, vidljivost, reakcija. Alkohol i motori se ne miješaju. 80% smrtonosnih nesreća uključivalo je alkohol. 30% ozbiljnih nesreća događa se između 21 i 6 sati ujutro. Slabija vidljivost, više grešaka. Uz pravilnu opremu, obuku, izbjegavanje alkohola i odgovornu vožnju možeš smanjiti rizik za nevjerovatnih 95%. Više ljudi bi trebalo voziti motore. Zabavni su, imaju svoje prednosti. Ako želiš početi u 2026. godini, ne brini previše opasnostima, fokusiraj se na pametne odluke. Većina nesreća događa se zbog loših odluka, a ne zbog samog motora. Uvijek preuzmi odgovornost za svoju sigurnost i predviđaj postupke vozača automobila. Uloži malo i u svoje vještine i obuku, pomoći će ti. Lična priča, ja sam imao 2 nesreće na motoru rano u karijeri i jednu ozbiljniju u kasnoj motorističnoj karijeri. Zato smatram da nakon nepunih 20 godina iskustva s motorima imam nešto da kažem o tome. Često puta ste čuli da nije vozio brzo i bio nepromišljen, vjerovatno ne bi doživio nesreću. Bio je mlad. Ima istine u ovome. Ne dozvolite da i za vas isto kažu. Postoji direktna veza između smrtnosti na motoru i kubikaži. Motori do 500 kubika najniži procenat smrtnosti. Ovo istraživanje je napravljeno u 2021. godini. Od 500 do 1000 kubika najveći procenat smrtnosti. Tu većina mladih vozača vozi brzo, jako brzo. Od 1000 do 1500 kubika 23% smrtnih slučajeva, veći sport i touring motori. Od 1500 kubika plus 26% smrtnih slučajeva, veliki Harley Davidsoni, Goldwing motori, poklapa se sa grupom od 50 plus godina. Za starije vozače, veliki motori i brzina bez zaštitne opreme povećavaju rizik. Nošenje kacige je jedan od najlakših načina da se spriječi smrt. U 2026. godini svi novi vozači bi trebali ulagati u kvalitetnu ECE certificiranu kacigu. Nema izgovora. Kacige spašavaju živote i sprječavaju TBI, traumatic brain injury, traumatska povreda mozga pri sporim padovima. Brzina je ključni faktor opasnosti kod motora. 29% ozbiljnih ili smrtonosnih incidenata uključuje prebrzu vožnju. Brzina povećava rizik u svim aspektima. Zavoj, krivine, vrijeme reakcije, približavanja automobilima. Poštuj vrijeme i mjesto. Biraj kada ćeš ići brzo, sigurno i umjereno. Alkohol i vožnja se nikada ne smiju miješati. 80% smrtonosnih motorističnih nesreća uključivalo je alkohol. Polovina njih je bila iznad legalnog limita. 30% ozbiljnih nesreća, kao što smo malo prije spomenuli, se događa između 9 sati navečer i 6 ujutro. Dakle, noćna vožnja je rizičnija. Izbjegavaj vožnju pod utjecajem alkohola ili noću, ako je ikako moguće. Motori su opasniji od automobila, ali rizik se može smanjiti. Nošenjem zaštitne opreme, nemojte piti alkohol, pravilna obuka i kontrola brzine pokrivaju 95% sigurnosti. Slučajni incidenti, na primjer guma koja leti prema tebi, su rijetki. Pravilna tehnika i svijest značajno smanjuju rizik. Motociklizam je zabavan, ispunjavajući i pozitivan za društvo. Ako počinješ 2026. godine, zapamti da loše odluke, a ne sam motor, uzrokuju većinu nesreća. Odgovoran si za svoju sigurnost, ne pretpostavljaj da je uvijek kriv vozač automobila. Dakle, momci, bio je to još jedan balance point video koji vam govori istinu o tome koliko su motori zapravo opasni. Kao neko koji je imao 3, a jednu poprilično ozbiljnu nesreću u svojoj motorističnoj karijeri, da nisam pretjerivao s brzinom i da nisam bio tako mlad nepromišljen, vjerovatno ne bi bio u tim nesrećama. Iako sam nedavno razbio svoju bivšu CBR, ponovo sam išao na sportski motor. Ali kao što rekao, moraš se naučiti zabaviti s motorom i učiniti vožnju sigurnom i svojom. Nadam se da ćete svi uskoro početi voziti i da ćete biti sigurni na svojim motorima. Hvala puno što ste pogledali današnji video, zaista to cijenim. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!